Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala, karing kikatang panalangin, ding makatuking intensyones, kambeda rin karelang familia. Pasalamat, Jose Pepe Hison, Amelita Hadins, Christian Rona Gomez and family, Conrad and Lisa Aguas, Kathleen Tenkiat, Jen and Eileen Hila. Speedy recovery, Father Sol Gabriel, Father Alex Dison, at Josie Pinlac. Special intention, Susana Manalad. Good health, Judy and Andy Westerman, Roberto and Cho Adkins, Joseph Adkins, Kinoya Yumul, Jerome Villegas. Birthday Thanksgiving Daddy, Monsignor Felicito Sison, Cristabel Bautista, Aurea Lapos, Crisanel Bautista. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior and Junior, Erlinda, Natividad, Magno, Clotilde, Roberto, Jeridon, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Juan, Aniseta, Crisanta, Jacqueline, Gerly, Felix, Crescencia Death Anniversary, Ophelia 40 Days, Father Jason, Ernesto, Carolina, Virginia at Librado. Makiabetan po king dalita pamkulat. Balena pari, balena hari, pansang iniwi, taong medini, kayang kewani, usalaning yatu, pantayang unye, dan napapatutu. Kayang daya, Eos Melinis, King kasalanan at saklang tungis, salaliyato at kayang asin, yaring kayang san, yaring bitilang, balena pari, balena hari, pansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, usalaning yatu, pantayang ungin, na napapatutu. Kinaginingin pa po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos,
Ating pamakyag ni Banal Espiritu, ang tabi at kakaingan. At kekan timurin. Maya payabak kakaingan po. Maya payabak po among. Piyesa na pong ining St. John Paul II. Ang ganakantaya kaniting kaya katamong panalangin at nanyarin kayang panalangin, lalo na kayang pamilya o ling patron niya po kareng pamilya, St. John Paul II. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa mo, at pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pa mo, ang lunos na at kapatawaran ng Diyos. Iga magligtas, king katawan ming at king upaya, ning kamatayan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Iga mituturo kay kami, king matulid asukat ming daptan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Igang pasikanalud kay kaming ganap, king baluming mayap, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may paintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Indala na katangan sana, king biye alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, busan mong ing sala ng kaya kang katutuan, ing mantabi kay kami, painturo king kaya kang kayarian, uling yamong bukod, ing tunay sala kay tiking yato. Kristyaning lagyumi, ating ebanghelyo yung ikakatulami. Manananasan yung lugod mo, yubog na kami, agpangking kaya kaming pangayawos. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman, king alangang Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Haring Tao, Roma. Balo ko king alangkaya pa na amayayakit ka na ako. Nga kuwari king kakong pangatao. Bistaman at ko itang kapag nasan dapat mayap. Eku arapat. Eku ararapat ing mayap as sukat kong daptan. Bagkus, ing ararapat ko, ya ing marok, a eku buring daptan. Nung ing eku sukat daptan, ya ing ararapat ko, mga baldugan, king aliwa na ako mismo, ing darapat kaniti. Nune ing makirapat, ya ing kasalanan aatsukako. Itiya ing prinsipyo atuklasan ko. Neng burikeng daptaning mayap, ing marok malapit ya kako. Ing mabilog kong pangatao, matulaya king batas ng Diyos. Dapat, akakit ko, king ating aliwang prinsipyong magobra, king kakong pangatao. Abala mo, metong niyang prinsipyong pilit sasalangsang, king didiktaning lubko. Gagawan na akong bihag niting prinsipyo ning kasalanan, ang magobra king mabilog kong pangatao. Inya tao kong makalunos. Nino ing magligtas kako king katawan na ini, aatsuking upaya ning kamatayan. Salamat king Diyos, adarapat kaniti, king kapamilatan ng Heso Kristo, aginuta mo. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios.
Kako iturumula, ringke kang tuntunan, o Ginoo. Kaku iturumula ringke kang tuntunan, o Ginoo. Pagkaluban mo keng belwan na ampong kabyasnan, uling ka kulang panaligan, dingke kang kautusan. Kaku iturumula ringke kang tuntunan, o Ginoo. Maganakaka at mitmong kayapan, kaku iturumula ringke kang tuntunan. Kaku iturumula ringke kang tuntunan, o Ginoo. Bustan mong ingalang kupas alugod mo, yang mamatula kako. Anti mo ingpenga kumukha ko, ake kang talasuyo. Kaku iturumula ringke kang tuntunan, o Ginoo. Eko matenong ing lunus ibye mukha ko, uling tumula ko, karing kautusan mo. Kaku iturumula ringke kang tuntunan, o Ginoo. Dingke kang kautusan, kapilan man eko lakalingwan. Uling ilang pasari, kening makaba kumbye. Kaku iturumula ringke kang tuntunan, o Ginoo. Iligtas mo ko, uling bandi mo ko, at uling migkapilit kong mamintu ka ring utos mo. Kaku iturumula ringke kang tuntunan, o Ginoo. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo. Ban makiramdam ka ring amano, ning anak mo. Ting Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Nga nang Yesus karing tao, na nga kakit yung makapaling lulam king albugan, agad yung sasabihan king muran, at makanyan pining mapalyari. At nung tityo pingangin, ning mauli, sasabihin nyo king datang ing lisangan, at makanyan pining mapalyari. Hipokrita, balo yung dinan kabaldugan ning tanda ning banwa at tiyatu. Bakit ay balong dinan kabaldugan ing kasalukuyan na panahon? Bakit ay watulan diliyo ing matulid, asukat daptan? Nung delom da ka, king usgado, makipanareglo kang agad, king mindalong kaya ka, kabang ating pang panahon. Magkangitaglos na yung dalom. At ibiyan na ka king wes. At ibiyan na ka ning wes, karing polis. Ading polis, isukol da ka. Sasabihin ko kaya ka, eka milwal ka rin, kabang eka makabayad. Ang kaking katataw yan, asente mo. Ing may pabalita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Magiramdam tamo po king umiliyo. Gandang morning po ulit sa lahat. Good morning po, amo. Ilang araw na rin po natin binabasa ang sulat ni St. Paul sa mga taga-Roma. At dito po sa ating binasa ngayon, siyang ating focus, ang ating pagninilay,
ay makikita natin, lutang na lutang, ang pagpupursigi ni Pablo, no, para maging mabuti. No. Dito natin nakikita yung kanyang paghihirap sa nais niyang maging mabuti. No. Nakikita natin ang kanyang kalooban. No. So parang hindi niya tinatago ang kanyang pinagdadaanan. No. Actually po, kung sasummarize natin itong first reading, itong letter of Paul to the Romans, parang yung isang pelikulang sumikat noon, yung gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kasi nabanggit niya yung mabuting gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Ang nagagawa niya yung baluktot na ayaw naman talaga niyang gawin. So, kikita natin dito yung pag-aaway sa kanyang kalooban ng mabuti at masama. At talaga namang ang gusto niyang gawin ay yung mabuti. Pero bakit pilit na yung masama ang kanyang nagagawa? Kaya nasabi niya dito na parang he is a wretched man. Yan sa English a wretched man. Sinong makakatulong sa kanya sa ganitong sitwasyon? Sinong malalapitan sa kanyang kanyang ngayon pinagdadaanan? At sa bandang huli po, diyan nabanggit, salamat sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, siyang tagapagligtas. At alam nyo, ito yung kakaiba sa atin bilang mga Kristiyano. Meron tayong tagapagligtas. At kung ang naisip natin tagapagligtas ay kung mayroon tayong sakit, kung nasa peligro tayo, kung napapahamak tayo, ay darating siya parang si Superman para iligtas tayo. Hindi ganun. Hindi sa ganun. Kundi para sa atin, ang pinakamabigat na pwedeng magpahamak sa atin ay hindi yung mga aksidente, hindi si COVID-19, hindi anumang klaseng sakit, kundi ang kasalanan. Dahil ang kasalanan lamang ang tanging may kakayanan para ibulig tayo sa walang hanggang kamatayan, sa walang hanggang kaparusaan. Pero para sa ating mga Kristiyano, ang Diyos, binigyan tayo ng tagapagligtas sa pangitan ng Panginoong Jesucristo para iligtas tayo sa kasalanan. At ito yung sinasabi ni St. Paul sa ating first reading, na hindi tayo nag-iisa sa ating buhay. Andiyan na, mayroon tayong tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Kung titigan niyo po lahat ng mga major religions, parang walang ganyan. Yung Islam, si Muhammad, di naman nagligtas. Yung Buddhism, si Buddha, hindi naman ganyan, kundi ang kanilang goal is enlightenment. Yung mga Hindu, iba rin ang paniniwala. Walang magligtas sila sa karma. Pwede pa yung Judaism, kasi Judaism, ang Diyos ang magliligtas sila sa kanila. Pero masyadong malayo sa karanasan. Ibig sabihin, andyan ang Diyos, ito yung tao. Pero sa ating mga Kristiyano, ang Diyos ay nagkatawang tao sa pagitan ng Panginoong Jesucristo at nakapiling natin na bumaba siya para maging ganap ang kanyang gawaing pagliligtas sa atin. Kaya ito sinasabi ni St. Paul, hindi tayo inutil, ika nga. Hindi yung wala tayong magagawa. Kasi para sa Kanya, we have a Savior in Jesus. At yan din po yung pinapaalala sa atin ni San Pablo ngayon sa kanyang munting karanasan na mayroong struggle sa loob ng kanyang kalooban na parang wala na siyang magagawa. But then he realized at nakita niyang maliwanag, mayroon pala siyang tagapagligtas at siya na yung Panginoon. At tayo rin po, yan ang sa atin.
Huwag natin kalimutan, gaano man ang hirap nating pinagdadaanan at kasalaanan na ating kinalulugmok ngayon, mayroon pa rin magagawa para akayin tayo o hanguin tayo sa putik. Dahil mag-isa sa sariling kakayanan, di natin magagawa. Pero mayroon tayong Panginoong Hesukristo na magliligtas sa atin sa kasalanan. Tama nga. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Pero pwede palang magawa kasi nandyan ang Panginoon. Amen. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa painatang mga kahilingan, tayong lahat na pinapalahalan ni San Pablo na sa buhay, nandyan ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, dinan mo keng sala, banaba lumi, ing kaburian mo. Ginoo, dinan mo keng sala, banaba lumi, ing kaburian mo. Sa Iglesia Katolika, yasana ing maging mayayakit at tanda, para ka ring sablang tao. Banakit do, ing mikas ing misusundo ng obra, king kaligtasan Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banaba lumi, ing kaburian mo. Para ka ring sablang pamuntok politikal, akit do sana ring tandaning panahon, ako kulayit, para king kalayan, katarungan panlipunan, mipapante makataong katuliran, para ka ring sabla, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banaba lumi, ing kaburian mo. Para ka ring daralan kasakitan, ing karelang aklis, para saup at lugod, damdaman dasa at tanggapan, ding kapararang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banaba lumi, ing kaburian mo. Para kay katangan, akit tala sana at damdaman, ding tanda ababye ning Diyos, kay katamo, king kalikasan, king biye, king kapalyaryan, king aldodo tang pamibyebye. Akilala tala naman sana ring tanda, aiparala king metong at metong, king pamagnasa tang lugod, kapatawaran, at pamanalastas, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banaba lumi, ing kaburian mo. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Oy, pamingat banwa, ibuklat mo ring puso mi, bana kilala mi lang ring tanda, alang patugot, iparala mo king metong at metong kay kami. Bani kay king yato maging lalo yang masanting pitoknangan. Tiyadan mi king kapamilya tanang Kristong ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-oper, talakad na lang. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingayin. Manu kami
hingani, Herong malayan, nainikamu, Ginoo, ing paligayan, nainikamu, Ginoo, ing paligayan. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo yung kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo rin yung kekeng ayin, at mananasan ang iting sakripisyo ng kapurian, padalisayan na kaya puso't kay sipan, at gawa na kayang parating masigasig sumuyo kaya ka. Iti adon miking kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo man tabi kaya kayo, At kaya ka timurin, yat nayo rin puso. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karin o ipa, Diyos king alanganggan lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Kaya binayo mi sablang bage, at dininang mo king ang dake king kaganapan na. Bisaman Diyos siya, dinubas na yung kayang sarili king kaligayan, at kapamilataning daya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ning sablang lelangan, at meging pagmula na ning belanganga karing sablang susuyo kaya. Nya kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa, beralit ming kekang ligaya alang toknang, ngaming babye kapurian kekang. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banal, o ipa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain, king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pira sa net binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyayin na yung kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, y Cristo Sinopria, y Cristo datangya, masipayo. Inyang inigaganakan mo ipa, ing kamatayan at paman niya blina may biye ning anak mo, daram ya kaya kahit tinapi ning biye, ading kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapagmamaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganahan may ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap kay kinugod,
kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman, di kapatad ming pepahinawan at maninayang sibling miye, lalong-lalo na di Ruben at Carolina. Ading alapang mayang na biye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahin tala pangabos at mibog king banalan turu, nga tamang yaning mangangas manalangin. Igpami ayat banwa, Misamba misamba niya niya lagyo mo, datang kay kami kayarian mo. Mi pamintuan ing loob mo, ket isulit antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kay kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kay kami ding salami kay ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kay kami. Mangaya mo kay paisawol king tukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasapan ing kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Jesucristo kay kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo. At kekan timurin. Di po may kakapatad, masayatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ni Yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ni Yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ni Yato, ibiye mo kay kami ing kapayapan. Ngayon, Kordero ng Diyos, na minalako king kasalanan ng Yato, noon tamang mayaws king hapunan ng Kordero. Gino, kung matampang tanggap kay ka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako.
maglapo at anong karinakot at kairat yaing pastol ko, yaing Ginoo ko, yakabot ing bandi ko, ing Ginoo, yang pastol ko, yang magabno, ing kabulangan, ukapilan man, e pugagisan at uling sanglang, kaya manibatan. Yang pangnaing sikanan, kalan at katawan, king matulit na dalang, karinang upagpuntan, yaing pastol ko, yaing Ginoo ko, yakabot ing bandi ko, ing Ginoo, yang pastol ko, yang magabno, ing kakulangan, ukapilan man, e pukagisan ang uling sanglang, kaya manibatan. Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria, kaya ing Diyos, penibala ng anak ng buktong, kaya kay Maria binili na yung kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, may katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami, king daklat ning biye. Aduan mo para kay kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat, king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren mi ayawa, kaniting sakit.
Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkos mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, babiyeme kay kaming katawan at daya, ning pakamalan mong anak, banibaying biyemi karing puso mi. King kay kang pakalulu, babiyeme ing garansya, ning kay kaming pangayat bus. Itiyadan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kiranti mo rin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. May arining kapag masusyan tamo, may tanang yaning lugaran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. At pag nakapo pala, bless tayo pong yan po pang ang opening ng kakatamong Marian exhibit bilang kakatamong culmination activity para kaniting month of the Holy Rosary. So kibat na po kayo, kibat kayo binindisyonan ng kapadatang mangobye, lumipat po ka rin para king blessing and opening ng kakatang Marian exhibit. Magranya po ini from starting today hanggang kayong October 31. Okay, sige. So, dakal po salamat. Maya po oras kayo kayong magandang araw. Marami pong salamat sa lahat. Ano kang Maria, gagaling kinpansinta, uling ay kekenindo, malugod kekentuto, king dalisit pamahuri, king reyna matas dili, ang sanbiyak pirenindo, malugod kekentuto. Pakamalan, kapatad, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kabanan ng kayambye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya bera. Kreting daratang Aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality.
agkat nakatamongan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing sinod o sinodo, metong yang konseho ning banal a kapulungan, ungno ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapot iting synod on synodality, betong yang makapasubaling sinodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tamo, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paramingo ning Pebrero banwang 2022, agkatana katamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tamo, nung ka rin itamo ang timong metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo, king miyay liwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo, ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aliwapang institusyon nung ka rin ding volunteers or stewards, panimunande ipamili bayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kadwang dake, miyabeya naman ipamangawa king metong a Facebook show ng Archdiocese. Nung ka rin magipagsalita at makirandam ko kay kayo, kabang ikugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiagom, kukumbiran milangan ding visual at music artist, balmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocese website, karen darat ang ayaldo. Kalugarang kong kapatid, kukumbiran da kayungan na makiagom, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, Katoliko o ali. Ing mabilog a Archdiocese ni San Fernando, makiramdam niya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan, king banal akapulungan. Manano na sanang iting pamaglakbetam, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana, ning pamanantabi, ning banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo, ikamong bukod, talatay, abayan mo kami, mamaleka ka rin puso niya. Amen. Itipuin kay kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Navarez.